Siz aytыңызчы 419 конкурс боюнча мен рахмат квота жери боюнча прокуратура өкүмдү кубатты сизди мени жай комитетине чакырган. Ошондо сиздерге кандай сунуш кетирди? Сунуш кетирди. Мына сунуш мындай болду. Именно ай чарба багытындагы жер жокко чыгарылсын деди. Тияктын прокуратура эмеси бар. Экинчиси ай эме аукционго коюлуп туруп жайыттын чөп чабуу жерлери. Аукциондун негизинде берилсин деди. Бул деменикинде болоттукун жана айтып атканыбыз ошо именно болоттун жана 27 соток жерди аукцион негизинде азыркы немеде ошондой талап коюп атат. Анда мыйзам чегинде болбой. Siz ошо тагы да айтып берсеңиз эми түшүнүктүү болсун. Демек прокуратура сунушу менен Рахматтын болотундагы жери жокко чыккан. Жок, эми азыр мынакей. Именно эми болуп атат, азыр прокуратура бизге ошол боюнча кайра текшерип келген. Баягы силердин эмеңизден кийин. Келип туруп азыркы немеде именно бул баягы Рахман болотко тиешелүү 27 сотукту аукцион негизинде берилсин деп, мыйзамда 74 статьяны бузуп атасыңар деп сунуш киргизди. Ошонун негизинде кайра аукцион коюлсын деп. Өткөнү баарын айтты го. 30га 3 30га. Айрыл жерде управление экинчи үчүндө сиз келеди. Жок, жайытты берип койгон. Кайра экинчисинде Гипразем айтты, жаңылып кетипсе 0.27 калсын деди. Көп жак боюнча калсын деди. Көп жак боюнча турат 0.27. Эми бизге прокуратура сунуштама берип атат. Бул баалуу жер эмнеге силер эме жок, аукцион жок, берип көргөнүзгө дейт. Аукцион негизинде болуш керек дейт. Аукцион негизинде берген эмес. Үчүндө бар. Прокуратура Бул ал жерде айткан прокуратура сунуштама берип атпайбы? Эми негизи жок, аукцион жок кетти, берип көргөнүзгө берип көргөн. Ошол жагынан эмес болуп калат. Ошол жагынан. А бирок аны заминден алып салды, ошол айткан алып салды. Келишимде токтомдо тур бизде. Туру, сиздерде де бар. Бирок ошону деген бизде сунуштама берип атат, жокко чыгарат. Ал сунуштама берип атат, аукцион жок. Мыйзамсыз болуп калат, аукцион жокчу. Ошону негизинде кес калгандыр берип атат. Kартанın yok. 150 bin kartlarını verip koyup canım kalktık. Ne oldu? Körüldüğün köpüşlü kontur. Var. Var. Ama gelin o 559, 659 konturda görüyoruz. Ne Kazakistan'ın hayattan sonra kayboldu. İçine gidip davranan arkamaya cinoda yatanda. Bunun kartlarını толук kullanışını. Эме кадыр тура эле сеники. Бул маселени мен да көтөрүп чыктым. Эмне үчүн мындай багы могу деп карапайым дегенди барасыз. Жок, ишенгенде. Көпкө ишенет. Жерабизге ишенет. Сүйрөтүн баарына ишенет. Жок, ишенет кишилерге турмуз жинтик чыгып калатса ушундай наразы пайда болот. Жок, биздикин ошончо айтып атпайбыз. Бул маселени жана Гипраземдин эмеси сен айтып аткан тастыкталган маселе боюнча именно бизге да берди кагазын. Себеп дегенде, көрдүм 679 контролун якта 250 гектар болуп атат. 250 гектар. Сайкеге чыгат.
Böyle sancıya gelip durup zayıf olmuş. Ben bu meseleni Bunu istiyor o. yok ben bu mesele mendire aytmam. Eğer hem kadar bu meseleni sen götürgen, bizlere götürgenmiz. Bu meseleni bizlere aytkanmiz. Hatya bunu teskeydin kontrol olsa, jayıttın. Bu arası bir yaka gelince bolatır degen neme etsek, yok. Arı saydan emezden tiyaktan gelgen tiyak, kirket öğret degen tiyak verdi de o. Bundan hep şunları at. Yok, keşiş geldi. Nizam bunu ait oturmuş. Bizlere şu anda Oşundan iyi ki Nazır Prokuratura bir kaynağından Nazır Prokuratura size tepkini karar oturup yana toplayıp bizge. Bunu nizam şu toplamam. Yani kendi şimdi tutuklanan 5 yıldan sonra bana başta kaldı o zaman. Joyem Ben şimdi çok hatırlamıyorum. Joyem Prokuratura bu bundaydı. Biz nizam şeyinde Prokuratura bizge suç veriyor da bunu onu demek. Yani bu kaynağılar. Bu kaynağılar. Bu sotka kaynağılar. Kaynağılar. Bu kaynağılar. Nizam bu yol var. Kaynağılar. Bizce çalmayı çıkıyor. Şunlar bizce çalmayı. Bizge çalıyor. Hayırmış gerek. Hayırmış gerek. Hayırmış gerek. Hayırmış gerek. Aziz, ben bu kalk geldim. Asker olma var. Aziz sahibi bana degen siket olur kaldı ya. Hiç kim olur, tekrar hiç olur. Yolda kaldı, yersin ya. Osmanlı bir ayakta kaldı. Ama ki nedir Aziz? Abi ben pakroklarını abi yüzden yaptırıyorum, doğru alıp geldim. Gözü var, kendisi kadar var kendim. Gördüm. Gelmeye din asıktı. Ola da kendim acı sotu gibi. Çok da çıkarım diyor. Oysa Aziz çıkar koyuyordu. Bir de her türlü yapar zamir sen de abi. Kim yaptı çok Abi sen yapardın. O zaman olur. Bir yaşlı size işte Arıkıncıya giden aytkan, Arıkıncıya giden. Arıkıncıya giden aytkan. Çok koçak. Osman geliyor. Aziz çok tutun. Aziz'ten isten olmaz ama. Ama bakın ben çok da yapmaz oldum. Aziz, pozitif var. Ben karşım değil var. İyi olmalı. Mesela ne kadar ama. Yüksek kaç okuyorum dedim. Bolat gibi tam sana olsun. Getiriyoruz sana söyledim. Gözünü yakırım ama. Ama bu olmalı. Dedim, çıkar koy. Patlaması ket olmasın. Anlayacağım unuttum. Yine açtım da şunları bunları. Arayalım daha da böyle. Anam sırada Aziz getiriyorum. Bitti. Aziz o sırada. O sırada ben kahve kahve mikro koyuyorum. Burada bir patlaması Aziz var. Bolat gibi niye çabuk gelecek? Üstüne gidiyor. Çabuk oraya gideceğim ben. Anam şu mikro koyuyorsun. Dilmeli koştuğunu. Ben ne oldu? Ama gideceğim. Tamam, bu kadar bir ay mı? Nasıl ne? Bir kadar daha hasta tutuyor. Ama tarih yazılan etkilemişse bir ay burada bir tam sanatı simacı sosyal bir sınav mısa? Var öyle spor. Eş tam kapıda. Bozuk tarafı. Bu şu tarih Ben verdim. Sosyallerin sosyal çıkıntı var. Ben de soru. Kim üstüne kaynamadı? Röportu kaynamadı, girersi kaynamadı. Normal. Onun o çarpıktığında zaten duruyor, yolun diyene karmadı. Niye gizi? Allah'a ceza Irak'a çıkarkan arkadan mal suçak. Biz mala yapar diyoruz ya. Boşadan pança metrede karmaş gerek niye gizi? Niye gizi? Geliriz. Niye gizi? Yolun ortasında boşta 12 metre yapmış. 14. 12 12 gördünüz tamam ya. Bu şuna bir çara olduğunu desene. Yani siz soraydınız. Vardık nerede çekim çıkan karmaş gerek de ya. Kolunda kağızı vurup, büt, sinirden vurmaya başladı. Arası bir silahla öldüğünden vurmaya gidiyor. Yolun gelin berketine başlayan karnaz kaldı. O bekletin gelin içen karnaz kaldı. O 12 metre yolu karnazı bol boyu bu. O 4-2 metre geri oramaz. O diyorum bu 2 metre geri oramaz. Allah'ın emrinin aslında. Abi şu içeriye toy boyuz bu. Ya. Adam degen bir rıza, adam degen de bir iman, bir adam degen kasiyet boş gerek var. Qanday deysizlar? Ya bu ko'pchilik qanday deysizlar ya? Bunun ko'pchilik. Mana shu qanchalik bilamiz ey? Mana shuncha yerda qancha yil yashadik biz. Bir yuz bilan birini chiqmay, biri yuzga biri so'z aytmay, Bolatning so'zi, Bolatning cho'pchog'i, Baxtning so'zi, Baxtning cho'pchog'i deb.
Buna bir zanlı geldi, bu kıçını çıkardı. Boşun için ayıkan biri kumalak, biri barmayı çirketti. Bunlar işte ayrıntısına kıçını, ben güçlü çıkarıp atırardı. Yolda bir düşür olmak için, kimseyle yaşakamız. Sen, biz, siz, hake yükü, bir üstmenen bir üst yaşına koyup, mal şüphese ya koyacak, geçip koyakça, bir üstmenen bir üst tuğan muska, yekiyat muska. Hatta bu yanağını baş vermegende de aklının aklı jasırmış olup, gayrı aklısın yanı yok, şunu yaşattırdık. Hanımın şunu emin bir çekmeyiz nedir? Ceradesi, aynen yok mu? Törayın verip oturar. Şunu bir çeşmeze vurur. Ve uşu vaktiinde ek aksak aldın aynen kaymış bir şey geçen gün bol öyle. Bana adı ek işin aynen dar gün bolğan yatır. Bolğan biz ne için? Çekmeyiz mi? Bana neyim Cenab-ı Sistek'e davet edin. Ama baldarın gelin anne oldu. Baldarın gelin oldu. Benim baldar oşullarını siz kaçırtmayız. Aklınızda kakaş edatkan emesler. Al vakta baldar yaş oldu. Apazı oğukçam oldu. Hani benim eşeğim beri biletine. Sırazlamışlar beri bilet. Büt bilet. Oşuluklar. Anam giyin atazın çıtap açı balarımın kaldı. Bana atız cerinin kakazında tapmayadır. Köylüğün. Cerinin göğün anarlar efendim baladığında değil. Bilmem açım mı calgan mı? Cerinin göğünü yok orada. Annemin beyanın yanında sotluğun emezine var zamanında yanında apazı kayışılığın turalı tarazı gereği. Yemi oşunun bir şekilden aldı şerikli olan gibi var. Oşunun negiziminin anı gire turan bulu var. Oşunun çeşitleri... Ağa çelim bırakma torok koyat bari. Torok koyda negize, torok koyda torokun neresi alınır, anı koyda koy. Bizde hükmet, zakon var çıkar da sot. Anda çok oldu. Hükmet benim sot çok oldu, anda biz kiyin gönlüne koyup oldu. Şu kelgeni gelip bazı oldun, oşağa kul kol olsun, mal olsun, yaşar görüyoruz, kol başkan diyorlar. Kuşular çeşerlerde kim çeşetmişsin? Avantan olursa. Al boyunca öğretmenler boşan boyunca ayrı bir gelir. Var yerlerinde seçelim degen belgedeki bayağı ki armanın dakikaymış çene çıktık var. Biz de bolgan hareket kılıyorlar. Oşlar yerini tabir edipçi. Bolgan boş eksik varsa boş eksik. Başka ne sen görüp oturmayın ki. Abunun adı Ceradis, Murdadis bir yol çıkıyordu. Atın emeti boyunca Cahit boyunca Gibraltar Cahit boyunca alacak. Sen satın almasın. Biz sözümüz o zaman Sen satın almasın. Falan da geçin. Ya. Gibraltar bizga o'sha berganlar men tushunmayman. To'xtam kerak Gibraltar bizchi. Qachon ketib kerak? Men qachon kelib meni surat chalyapman. Mayli yo'q talasda. Tabii yurgun bilet mi? Hozir kimga bera olmaysiz deydi. Murdaqni berib, qachon yerga to'xtam chiqsa, tekstaydi. Ko'tarilgan yo'q-ku. Büyük belgesellere emosyonu aferip durup karavaydın bu. Bulandır. Pulun ne zaman geldi de ben açsam şaşırdı. Pulun ne zaman geldi. Yanal yerine apartmanın dikkat edip koymanın tora öyle. Sistemli pulun da sistemli durup. Kim bulmalılar bunlarla? Gözleri eksildim. Boşun yo'q. Gözleri başqa türlü. Gözleri eksildim. Bular oşo gözleri eksildim vardı. Akşam tiyin belli. Alana kölgede takıp koydu. Bizde dalmasda şu tabirinde dalmasda. Anı ortasında makinede barışıyor. Ben aytarbayım toşmayı böyle. Makinede barışıyor. Makinesiz berden linenin uçu kıvırı var. Nasıl ayıp koyalım var. Buna Ceradis degen şu kişi. Biz Yılazak'ta, biz Kulyok'ta uşu kişi görüyoruz. Bir dakika sonra da uşu kişi görüyoruz. Anam bir yok basara görüyoruz. Aklı karşı yani. Birinci buraya o zaman yer razak ola der. Anam bir burada lokmadan appel ettir. Buna Ceradis degen oşo da. Bak Ceradis degen önünde. Ceradis uşul ayırın içinde kıvırakan yedim benim bile. Hayırda emine var, emine yok. Kimya değiliz. Buna ben müziğe bırakmadık açı olup ettim. Müslüman'a bir aradım ama Müslüman'a bir kendisini tüzük koyacağım şu. Erken bir geçip bir bürüyor talaşak düşük yerinde. Buna ben şu kutucuya dedim, hoşuna ayıtmam ben. Hoşuna ayıtmam ben, müzikte hoşuna yazak koyacağım şu. Vay lan hoşuna, benim gibi talaşamadı. Ben akıl koydum tur olurdu, buna zaman. Hoşuna öyle oldu. Buna adı talaşta oturun, bilmem çimli dalgamdı. Екі ай oldu, ben kelgen o'sha жермен alışıp turadi, savur bavurun жермен. 2 ay bo'lib qoldi. Sen ne oldu sen 400 sene başladın. O ne yaptınız bütün gözüm 400 sene başladın. İbrahim'in tiyakta haritalarız yok. Burabaysızlar. Ama muhtarın taşlıydın sen gezdin. Ama EKP'nin 400 sene başladı olsun denir oldunuz. Sen benzinin şeyini de yok öyle. Hayır o yarın ne bir şey yok. Bizge İbrahim'e varıp da bir alma vermeye etmeyin. Oşunlar hatta bir de biz çekmiriz ettiler.
Biz aile Bularda 2 karta var. biz aile koyduğumuz çeçamayız. Fuat. Çünkü prezident Fuat, sormadı. bu bisnaylık koydu 2 karta var. Yerin 2 kartası var. Yerin o cahit 2 kartası var. Mesela aytip koyayım. Ben görevak 10 yer bilen kadınının talaşkan başında 2 karta çıkan. Biröv 111 çıkıp oldu. Biröv daha bir çıkıp oldu. 2 karta çıkan. Muhakem bile tanı ben. Bir gösteri bile. Anam seyahatinde bir mınday bir mındaydan korkan yok boşanım. 2 karttan bile. İlk kaptan bir. Ama bir karttan yok çıkarmaz. Bolğan'ı iki prezident nemelinden cürat aldı. Dedi. İşte şuradan şunu işte. Bir söz Armstrong başlamıştı. İyi prezident cahit de cürat aldı. Cahit de işte. Gökme destekli diramayız. Çaksan suran oldu. Kaybını cazrat oldu. Amkat verildi. Ya 18 yıl yememenin tüskeli bir kere oldu. Ama benim yönetip yazdı. Toplum çıkartıyor bir yazdı. Aynen bir hoşuma takıldı. Hakimge demeleri gayet olmuyor şu. Bu ya hayırlı olsa bir sefer koyacak. Bir ayrılık kurtuşundaydı. Bir ayrılık kurtuşundaydı hayırlı olsa. Ben sizden bol bol haberim boyunca tahmininde kaybı yemek vermek. Ben size sorum yok. Siz oturun. Şimdi ben bir daha okumak. Zaten işte. Soğuyor kandacı çocuklar. Merhaba, en ilginç eski 2026 yılı yanvar ayında geldim. Yanvar ayında geldim. Oşonda turizm tur ettiniz. Oşonda cer tarafı geldim. Sizden sonra iki şey gösteriyorum. Birincisi Kazantı'da nazırına belirli bir hesap yapar ya bir şeyde. İkincisi bu Bolat Akeli'nin taşı. İki vayası yer var dedim. Yok, bu detecek geleceği yok. Bana şu şeyde Karapir'le desem. Siz ne yaptınız? Aradınız. Var Karapir. Yok, alacak boşa gün dediniz. Bardına geldiniz, çevirdiniz, başından ayağına çeyin. Bana bu dokument verdiniz. Bu şeyde yazıp da 2022 yılı 27 yanvarında 419 kontuda 037 416 kontuda 020 416 kontuda degan mektepten etegi 20 siz 5'te var aytmanız yerge 20 bunlar bu жерде исак koyuyordu. Sizin de olmanız var. Ya 420 de mevcut mu? Yok 416. 416 mektepten жерде. 420 de mevcut adam mı? Gülüyorsunuz zırbet etmek. Bir başlıkta oşol degizde kelişim üstünlere. Kelişim üstünlere. Akçasını töröp törödü. Alın abi finansiyonu berdiler. Ana neme oldu? Maçı söşüldü. Ana keyin Bolat ake ayrılıktır. Ortağı салган кишилер билебиз. Кумар аке аралашканын айтканыңыздар өзүңөр. Монтип жанды койбой жатат деп. Эмне кылдыңар? 2 айдан кийин менин келишимимди бузбай, могу көк китепти бузбай туруп ошол деле жерде кайра ошол деле жерде 419 контурда 027 чөп чабып жатсыңар. Эми мына акылга сыйбас нерсе. Болгону 419 сотукта неме жерде контурда 037 гана жер бар. Болгону. Тура мен айтам. Тура. Айжыр бар. Ошол жер бар. Сиз ошол жерде кайра 27-не 2 айдан кийин берип атасыздар. Эми Низам таласында мен укук коргоо органында отурат мына. Биринчи документ күчүндө болот, экинчи документ күчүндө болот. Сизге суроо канча келди? Birinci oldu da. Birinchi болот. Мына Низам түшүндү адам да. Айтып берет. Так. Бул боюнча түшүндүңөр, мына ал боюнча осы регистр мындай топ китеп берди. Мына моңго топ китеп берген. Бул жер бар жазган. Эми ким айтты жанагы бүт тозуп атат депчи? Мен 1 метр жерди дагы прилегающий территорияда мен тоскон жокмун. Тоскон жокмун. Мен бул карта боюнча бар. Осы рейс кайсы жер чип берет, мен ошол жерде тосом. Мага эч ким ага тоскоолдук кыла албайт. Эгер кандай претензияңар болсо, сотко бергиле, прокуратурага бергиле. Ошолорду бергиле, айткени, мен деген жеке ишкермин, мен сурап атам, ага берип атам. Анан кийин менин беделиме шектетирип эле акчага сатып алдым. Мен бир адамга акча бердим. 10 жылдан бeri акча алгандар менен күрөшүп келатам аке. Сиздер бияқта отурасыздар, мен канча 10 жылдан бeri кандай иш кылдым? Анан кийин акчага сатып алдым. Başına
Çamadan gidelim. Birisi silahçı. Siz sürüyorsunuz, ben size kol götürüp sürü verimden. Anladın mı? Az sürüyorsunuz şey yok. Takta alalım da ben çizgilese gireydi. Adlet büyüke gireydi. Zaten beri köprüsünü düşünüyor. Değil mi bunda? Bu boyunca ne oldu? Benimkin jokka çıkardım dep, bu jolu Rozi'ye siz aytdınız ya, jokka çıkan dedi, siz jokka çıkan dedi. İyi makul dedim, jokka çıksa yaxşı oldu. Bişkek'e bardım. Uşul жерди көрсөттүм. Ушул жерди кайсы категорияга кирет? Ошол боюнча мага заключение бергиле дедим. Бишкек гипразия мага заключение берип атат. Жанагы Кадыр ака айткан заключение мына, туура эмес заключение дегенчи. Мына. Ал заключение берип атат. Кассага 5000 сом төлөдүм. 5000 сом мыйзам чегинде. Бул заключениясында 419 контрактты мына 50 менен карап туруп 419 контракт жокко чыгарып туурабы Кадыр ака? Менде жок 419 контракт. Жокко чыгарып берип атат. Ушунун негизинде жайыт комитети сталга, мен илимин сталга көк китеп берип 5 жылга арендага берди. Бирок ушул боюнча эмне болду? Биз кайра прокуратурага барганбыз. Прокуратура муну жокко чыгарды. Муну жокко чыгарды. Бул жок уже. Бул Кадыр ака бул жок. Эми бул сталга түзүлгөн нерсе болчу болчу. Анан кийин адамдар амалга чыгып кетти. Мына кийинки гипразем. Бул жерде гипразем, Талас гипразем да, Бишкек гипразем биргеликте мен айттым. Силердин могул кылганыңар үчүн дедим гипраземди. Мен силерге сот берем. Силер оңой эмес деп, мен 5 жылдан бери ушул жакта канча деген каражат коротуп жүрөм. Дегенден өздөрү биргеликте болгон картасын чогултуп туруп мага моундай берип атат. Бул жерде 419-контрактына киргизип атат. 419-контрактты экөөнүн бөлүп киргизип экен ал жерде. Биягында 014 экен, бул жагы. Бул жагы 016 экен. Мына картаны көрүп алдыңыз сиздер. Жана бози турат. Мына бози деген мына жакта турат. Бул деген бер жакта жанагы бедеге мен. Өтөн силер айдап бир түрлү айдаган ошол жер. Айдап жер. Айдап жер. Ошол жер 419-контракт. Калган жердин баары жайыт. Калган жердин баары жайыт деп берип атат. Мына заключениясы бүт бар ошол жерде. Ушунун негизинде мен кайра арыз жазып кайратка бардым. Мына тиги Көчөрбаев сталдыкын жокко чыгардыңар. Мага эми ошол жерди туризм багытына берди. Мындай келишим негизинде дагы 5 жылга, 26 жылга чейин келишимди берди. Андагы немени жанагы Айылчалба багытындагы жер. Айылчалба жайыт. Айылчалба багытындагы жер бар. Мына болчу Кадыр ака, мурун тактабай. Кадыр ака мурун 6,5 эмес беле? 6,4 болчу. Жайыттын жери могул гипраземде. Азыр могул жерде мына 6 деп турат. Ровно 6-ны берип атат да. Ровно 6-ны берип атат. Ошо менен могул жерде келишим түзүп атат. 6 гектарга деп. Мына көрсөңөр болот келишимди, таанышсаңар болот. Бул да 26-жылга чейин түзүп мага берди. Ушунун негизинде Айылчалба багытындагы жер болсо жайыт жерди. Сөйлөш 19-контракт битек болгон. Алып салды. Алып салбады, келишим бузбады. Ал жерде болгону 64 жер бар. Болгону жанагы састын бүт полный болчу. 6 гектарга болот. Жок, ошону 30 сотугу эмеге кетип атпайбы? Анын 16 берип атат. Таанышыңыз адам мен берген жокмун. Анан алдагы гипраземдин берген немес негизинде жайыт комитети менен келишим түзүп, мына мондай көк китеп госрегистр берип атат. Мен ошол госрегистр кандай чийсе, мен ошо менен тостум. Кеңеш ака, карап коюңуз. Кеңеш ака, могу кызыл чийген карап коюңуз. Жолдун жээги менен чийди, мен жолдун жээги менен жолдо атам. Жооп берсең бир самат өзү. Эми өкмөттүн жооп бересиң. Мен жеке ишкермин, мен эч качан жооп бербейм. Мен мыйзам баласында ишкермин. Ишкен ишкердин эртең бир Сотко бергиле. Аны жөн айда отуруп Biz kal bilgende kolu. O ortadan. Biz koy çay, şu ayının içinde çubuğuna çay koy çay. Ben sürekli yürüyüş çeker misal, ayın üstünde yürüyüş çeker var. Birligaşı territoriya baradın, çöğün çağıp kullanıp duruyorsun. Men birligaşı territoriyaga çıkan yok mu? Men kızım çiğmene çiğip bergen jerde de gana oturam. Men çıkan yok mu çiğimden? Ana kengeş aka, su boyunca ayıp oturasınız. Su boyunca ötkende köz, erkekçe kol vermez ki, buna samarlı köy. Ne dediniz ya şunda? Ona ne ettim? Moyeden sunu çağıran mı o sunu? Moyke kurup verem, kaçan burası dedi, жазына kurup verem dedi. Boşa men söz javıldı dedi. Boldu mu? Azı gelip kayda su, kaptan mal saldı otaz. Men sözüme oturam, men bunun da aytkan mazı da Жастар чай mal su içmiyor.
Kengеш aka, bize koşulda söylüştük. Sen de yazda yok. Yok, bize yazda dedik mi? Oşo boyunca. Oşo boyunca. Janaga arıttın, ben atayım bu janında da dostum. Su üstünde. Bravo. Demek hükümet ayıp oturga 12 metre yıl boş gerekti oturga. Ne gidiyor? Ana bu çok fazla var beraber siz ayıp etmezsin. Jetin dedim de astı 40 yaşka meninin dengeli var. Buna bu kitap. Ben ötümde aytım hazırda eli ayıp koyuyorum. Ben toplamda tanıştım da iyice aynı gece mağada var köşetim. Al yerine altın öyle altıya gitti. Bir 68. 0.68 milyon şunda gelmiyor. 1.68. Oşol yer boyunca. Sotun çeçimi durat, жаңағы kim ayratmak istiyormuştu? Sotun çeçimi durat, sotun çeçimine 35 sotun Anaray'ın özünü kattatılaktır. Bu birincisi. Anaray'ın ayttı. Noğu жерді менікі al dedi. Al boyunca kızıl tem gösterdi. Al жерде 45 sot dağın mekеп var. Anaray'ın kolunda. Ana кейін al boyunca мен бауырға жолықтым. Ұлық жоқ екен, ұлық болып жолықтым. Ал жер бүгінгі күнде чатақ жер екен. Действительно, Анарайында кейін, бірақ Анарайында документ Анарайында. Мен өттім айгежеге айтып, егер мен азыр могу жерге дагы мен эчтеке салбайм, кылбайм. Мен алып койдум, бирок кылбайм. Эгерде эжеге айттым, соттон утсаңар мен жеримди кайтарып берем. Мына эркекче сөз болсун да. 1.6 жери туруп, 1.6 жери. Бирок сотко берсин. Өзүнүн бир туугандар арасында чечип алсын. А мен сатып алганга мен күнөө эмесмин. Эртең күнү мүмкүн айгече сатабы, ким сатабы айырмасы жок. Мына турат, мен айгече эчтеке салган жокмун ошон үчүн. Менин арызым бүгүнкү чогулуш бул нерсе эмес, бүгүнкү чогулуш башка нерсе боюнча болчу. Мен деген мектептин этегине мына мектепти өткөндө сиз баары эле мага айтпадыңыз, эмне деп тосуп алдыңыз, Ана мен сизге көрсөттүм мектепти. Онун негизинде көрсөттүм. 20 өтүптү ишеге кулап өзүм ченеп чыктым ошол жерде. Низам чегинде тосуткан көрдүм. 20 өтүп мен айтпам, мен бир жыл жылбайм ал жакчы. Эми мага деген Майдахан аке айтты да 50 сот жер берет деп губернаторго чейин жазып деп. Замирге берсе албай жатат депчи. Турабек акенин жанынан. Анан мен бир күнү ченедим өзүм. Ченесем 20 сот чыкпай калды. Прокуратура жазсын. Булардын деген губернатордур да, акимди да баарын алып атат. Мага берди, мага анын жери берген жок. 15 сотко чыкпаган жер берип атат деп айттым ачык эле. Ак жол прокурор чакырдым экөөбүз да. Барды чогуу келдик. Мына Турабек акенин үйүндө жок экен. Сарайына чейин ченедиңиз. Мен айттым, азыр Турабек аке келсе, эмне болот билбейм дедим мен сизге. Ошо мен ченедим. Анан ошондо 20 сотко чыгарды, ошол жерде 22 сот чыкты. 22 сот чыкты. То есть мага бердим деп бир жылдан бери айтып аткан жер жок. Ал 50 соттук жер жок. А мен азыр эмне кылайын дедим. Мен ал жерге ишкана салайын деп атам. Мына мен сизге кагызды бердим. 30 жумуш жолун түзөдүм деди, туурабы? Bir-iki ишкана азыр иштеп атат, көрүп атасың. Мына Самаракада иштетти, Бишкекке чейин иштеп келишти. Мына мебелдин сектор станокторун алып келип койдум. 1.200.000 Дагы 4 станокту азыр чоң кран керек болот алып келгенге. Тем более закрытый эмес, объект керек. Ал кымбат станоктор. Мына ошолорду салганга мен азыр жер сурадым булардан. А ошол жерди чечип бергенде бүгүн жыйында өткүзүп атат. А кайсы жер сурадым? Мен ошол мектептин этеги трансформация кылып бергиле деп атам. Ачык эле сөйлөшөм, момунда кызыл китеп бергиле деп атам. Эч кандай Yok, bu Gibraz'dan cep verir olmayı. Yok, Gibraz'dan cep bana verir olmayı. Cep bulan verir. Yok, Gibraz'dan bir de verir olmayı. Yok, bir de verir olmayı. Andalı zerde olsa... Zerde bana böyle tutlar. Bunlar kalçı. Bunlar da Gibraz'dan degen bu жерди бербейт. Бул категориясы алып. Категориясы алып бербейт. Жайык алып бербейт. Мына жайыктан берип атат. Мына жайыктан берген болуп жатат. Мына берип атат. Мына муну көрүңүз. Госрегистр берип атат. А булар бербейт да, бул орган бербейт. Токтоп тур. Мен замирге көре берейин да. Мен берип алганда мектепте жазып атканда оңдагы оңшун сол жагындагы алдын артын кол койдуп деп айтабы, жасап менен жазып беребиз. Мага айрым мисалы үчүн биз жер сурасак, ошентип 4 комшудан кол койдурабыз. Анан гана жерден берепмин. Масага эмне деп атыр? Мен комшум эмне мага берген? Мага берди, ат согласование деп сиз айткан нерсеничи. Ал жерде
Жай комитеттин кол коюлду, айыл өкмөтүнүн кол коюлду. Ошондо коңшулар олсап отурат, сен нагалыкка чейин тестиресиң. Ансырууну өзү беребиз, мен билбейм. Кара сен билбейсиң, баарын Мен неге мен жооп берем, мен бос эсте иштем, эмне кылышам мен? Тура эмес болсо өстө жооп берсин. Бerde хорошо, Yok, koydum. Yok, koydum. Buna bak. Janagı aytып отурган акция властьянын коңшу деген. Мага да келди. Мына завод келди. Мен айттым. Ал жер сага берди, жайыт комитет берди. Жайыт комитет берди, мен аны кол койбойм. Мен жер ачкатан кол койдум. Себеп дегенде ал жер биздин билишибиз жерден кийин соттун эмеси менен участок болуп чыгып бара турган өтөм болот. Мен ага кол койбойм. Bu toktомду чыгарып береби, жайыт комитет берип атат, токтомду жайыт комитет чыгарып берсин. Полномочия ошол өз берип атам, өз жооп берсин. Мен атташпайм мына. Ошон үчүн кол койгон эмес. Анан эми экинчиси. Жанагы жерде жерде Elge salışılıyor da, elge salışılıyor. Bunu falan böyle koyuyor diyor. Ne? Men de suradım. Nemi? Bu jaktın deli kontrolü hoş koyuyorsan depçi buga jakın. Disiz majakana söz ayttım. Oşensim aytат. Trassa menen кетет дейт. Trassa менен мен ойлоп коп, суу менен кетет депчи. Жок, андай эмес дейт. Trassa менен кетет дейт. Мына азыр Төрага айткандай, тетиги немеден баштап, Аяз экенин үйүнөн баштап, могу жерде бүт үлүштүн ортосундагылар бүт бардыгы 250 гектар жер, 659 контрага карайт экен. Бүт ар бир үлүштөрдүн ортосунда бүт бар жайыт жерлерге карайт экен. Ошондой. Суунун жээктеринин баардыгы. Мына өткөндө сиздин өзүңүзгө госрегистр айткан. Суунун жээктери чөп бүт баарына келип мажаттана менен келишимчи ортосун. По идее, жайыттын түшүш керек экен. Жоқ, ал жеріміздер өкмөттүк жайытка берген жоқ та, ал өкмөт госакт менен берип койгон уже. Госакт менен берилген. Колунда монда госакт турат жайыт комитет. болбош керек. Өкмөт. Негизи Андай болбойт да. ошон үчүн биз талаш атпай, жайытка бизге карап коюп, жайыттан өз бөлүм чыккандан кийин жайыт өзүнүн өзү берип атпайбы, полномочия берип атпайбы, госрегистр жайытка ошентип берип атат. А биз айтабыз, жайыт сен биз эмес жок, суу бар эмне болуп калып атат, биз талаш атабыз. Ага болбой атат. Су менен болуп калат. Ага болбой атат, бизden болбой атат. Антонан кийин жайыт болбойт. Мен госрегистр менен мына байланышып Жер мамлекеттик. Бирок жер мамлекеттик. Мамлекет менчигинде туруп. Негизи өкмөт мамлекеттик деп. Ала кайткан мамлекет. Отурсаңыз Жайыт комитетте ал негизи жайыт комитети мамлекеттин артында, өкмөттүн артындагы киши. Буну менен кармап жүрүп, буну Арис менен кармап жүрүп биз. Мына Арис менен келип мына бирдеке салынып калып атыр. Арис менен бирдеке жазылып калып атыр. Арис миллиондугун жанагы $75,000 берип атыр. Ошонун негизинде кармап жүрүп. Ошо антпесе буну эртең эле жой салган болот болчу. Жой салганга кече биз кайрылдык ошо боюнча. Кайрылуу окуу болду. Мен сурадым ошо эмне жайыт жойуну салайбы. Жайыт алып деген жой салайбы. Эчеге да түшкөн жок. Жой менен эки жакты алар өкмөткө тигилерге шылтайт, алар бизге шылтайт. Талаштар чыгарышта болот. Десек, жайыттын жоюшу сиздерди ошо эме айлантып ушул айталды. Жарат келбей калды. Ошо эле. Мындай жайытты жоюп салышы маселеси окуптон оңой. Мына жылда жайыт бюджет карап атат. Туурабы? Жылда бюджет карап атат. Жылда бюджет аткарылбайт. 1/3 чабылбайт. Анын баары өздөрүнүн жол киреси, өздөрүнүн айлыгы, анан тудун мушу менен бул чыгып барат да. Серигин жабат. Серигин жабат биринчи очередь, өкмөттүн жабат, анан өздөрүнүн жабат. Булардын прибыль жок. Прибыль жок, прибыль жок. Биздер мына бул биздин жайыттарга бир сууга жерлерге неме салып бериш керек болчу да негизи. Мына быйыл ошону жок болот да. Ошону ошон үчүн жайытты сен кылган эчтеkeң жок деп нылдыга салып бардык, нылдыга бардык. Нылдын эл айтты, иштелери жанагы штолор бар. Штолордун жолун түзүп берди деди. Ne diyerek Nılgın yerine aitti, örgüp çıktılar, kimin kaşarı o şeyde. Kıştoğlar, oşup çıktı, ancak günü gireyle eme girer, katar bir girer. Sürdürme dedi, elim al mı dedi, hoşuma önce gitti. Sülötü sürdüm dedi, kıyım. Yani bisiklet atmaya çıkmıştı, bir suya saldırıyorlar. Yok düştü, düştü, bir aydan sayılır. Ben de kayda oldum, sen de balçılarla vermezek, balçılar sana verelim. Birinci balçılarla şart düştü.
Bizga gapirchi, achotli bir kelsinchi. Qattiq berdi odam birinchi. Ömür boyu kısmadın dedi. Bizga qarashot Jayit bilan bo'lgani bo'lsangiz o'zi aytib qo'ying. Sizlar Jayit qilmay meni o'rgatdi. Ha, boshqa ayni bir turda aytadi. Shu Jayit jarimi o'tib 37 ayni jarimi aytadi. Bunda Jayitni jo'yib qo'ying. Men o'shada azdan o'rtadim. Bolgonlar o'shada grant kelmay qaratdi, titrashibdilar o'shalar. Grant kelmay. Mana aris o'xshab keldilar. Ayollar dedi, "Yaxshi barlar aytishlar" dedi, "Jo'g'orga aran jo'ylat, taqchik jo'yib." Ana qarashlarsiz bor shunday olib kelib Jayitga chiqib bir odam, Jayit o'zini berib bir odam, hech kim yig'ishtir odam. Ko'rsiz o'xshadi. Çatak var o zaman. Böyle Sümer'de okumadı mesela. Sen Jayit'in Sümer'de de. Ağabey yani Fırkat'ına geldiğinde Sümer'de geldiğinde tetarak mı? Sen peki Sümer'de var mı? Onun ne tetarak? Sümer'de dolmayı şimdi alalım. Sonra alalım. Biz şuradaydı. Biz de mizan çıkarttık işte. İşte mizan var işte. Biz o şunu alıp çıkarmaya da olsun. Mizan var işte. Çöpleri var işte. Çöpleri yok işte. Yer kodeksinde tak dana жазылған. Жайык комитети боюнча атайын мыйзам бар. Мыйзам менен алар аныктап берген. Алар эч кандай суу арендада кичине мудараш кетип атасыңарбы? Андай эмес. Алар силердин борсак алдыңыз, алар өздөрү билет. Ал ижарага береби, бербейби? Аларга бир гана талап, ал мынча акча чогултуш керек. Ал кандай жол менен чогултат? Ал ижара артылган жол. Ал мына эле калса менде мыйзам турат го жанында. Көрсөтүп турат. Ошону биз суу арендада алабыз. Суу арендада Суу аренда мен мындайда могу китепти көрмөсүңбү? Могу кызыл китеп да. Мен азыр могу китепти. Бирөө көрсөм, суу аренда болобу? Болбойт. Мен эзимем. Суу аренда болбойт. Сиздер ошо жайткан моундай китеп бере салыңар. Кызыл китеп эмес да. Мындай китеп бере салыңар. Ошо айырмаш жерде. Ошо мыйзамда жазылып атат. Ошо убактылуу болгон жерди жайыт комитети ошол акча табыш үчүн бүт бак ижарага берип, мына жайытка ижарага берип атат баардыгы мына. Жайытка качан берип атат? Мыйзам чегинде жайытка берсин ошо. Айланып бериши болот. Мыйзам бузбайбыз, мыйзам бузбашын болуп атат. Анда немен бар академия берген бер отуруп калды баардыгына, ылы чугурупна, экечиден кылышты. Тема такты баштан. Азыр мен ондай болду. Азыр бул бүгүнкү чогулуш неме болду. O zaten jana mektept yetemi jeri бар деп жана мектептин өлчөп чыкты да ben 20 турбайм. Курча убакытта окуйсыздар. Ошонун бери жагын ишкана ачам. Бул 20 сотик жер сурап ишкана ачам. Direkt kuş olmanı takasın ne oldu? Böyle küçük gerek al. Geldim ben ona. Anam. Oradan çıkıp ишкана ачам. O sorumluluk gümüşlük düzülöttü adam. Anam oşum oyuncak ayarlık verdiğimiz. Al neye güzel mektepte teşebbüs Ökmet boldu. Az yardım cerayet söyledi. Abi üçün cerayet söyledi. Abi çağırdı o zaman. Yelçiler çöğün var. Uksazlar. Anan ökmet boldu. Kaydı olan. İşkenlerine çap verildi o adam. Oşun yeri makinesi boyunca yelçi çoğulup yelçiden bakıldım. Allah yelçin deputatlarına salaydı o adam. Oşunday bu. Yani mektepin geri teşebbüs alayım burada. Mektepte kaç edenden aytpaysan, ошо турамы? Yok. Хорошо, ben ne olacağını şimdi karab gördüm. Aslında mekteplerinde aydol derdi. Bulup kızlarına molok sot degen aydol derdi görüntü. Oşo derdi mökkötten maga bir aradığından da ştraf çaktan girmedin mi? Molot süt çok. Molot bu molot gelin yerim çağırdı. Abi soran yok. Ben burada şey. Burada gittiğim soran yok. Söz yok. Endi oşo derdi yetkilerde anıtlap durdular da ama girmedin. Duran. Yetki aydol derdi. Dendim okul işleri Make, cenaze rahatları sistemde oydunuz. Uşuğa. Oşo mekteptin yerinde kanday. Bu mektepte teşebbüsde kanday da sizin bağırırlar. Kaç cenaze? Как жерадыс біздің жерде 2-6. Мектеп кеметтен жер жарып контур. 2-6 екен. Мен кеше өлчөдүк. Өлчөктүн көрмөсө жанагы арпа жаган жер тургун. Вот үйдө барып ошо 2-4 чыкты. Болгон 2-4 аны. Жок. Анан тышкарып жок эменди кадырдыкты өзүнчө ченелеп. Yok ошо. Анан тышкарып жанагы Öyle bir sodakla çevirdi. жок жанагы чамак кала тургун. Ekipte 4 tane 40 sotikte. Arpa ayırılgan yer. Bu mektepte 2 60 sotikte. Aşkı tutmayı mektep bu gelin. Mektep yer aşkı tutmayı. Yok, жагаш кетет да.
Halımızı kança ekan bu? Borgan 2-4 gibi. 2-4 çıkıp atadi. Oşonun uagında o şeyge polni 2-4 dep edettegen boş gerek benim bilişimçe. Yok, onday boldu. Kecha Gerakis geldi, buna Törayin geldi. Daha kim geldi? Barat deputat geldi. Erkmek koşana geldi, Zamir Meyli. Barıp çıkışa dönüşödü. Mektepti palonda da 2-4 turat. 2-4 geçip işken yok mektepti. Onu belki açık diyelim, bu işkenlik kılandı şurada. Ana biz de önünde alışça, beri sabah erken yerden narazı olmadı deyip şeyince sağ oldu. Şu işkenliğe biri istedi. Yani oşan gönele koy koydum. Ağaydan su kadar gönele koy koydum. Beri böyle koy koydum. Yok, ben oşan ilişkiler koydum. Güzel bütün altında Bulut Kokşan'dan da tutmayı bulgala. Bulgala oturmuşsa bir nemeli Türklerden ormada Alzırga'dan arasında tekrar yapıyorlar. Alzırga'da suyunu nasosunu da takip koyuyorlar. En üçün sıra şu ayda özellikle mızan buzu cılgızını onda elinin arasında motor tepki. Gerçekten millet soğuk. Bu kadar troda. Biz cahil içerdi, biz beri almayız. Cahil içerdi anladın mı? Cahil gelmez abi. Cahil içerdi. Oy cahil içerdi bir çukur kadar bunun aklı yok. Cahil içerdi tutamayız. Cahil içerdi işkinde tutamayız. Alın aydan gelme orada. Aydan gelme. Aydan gelme. Aydan gelme. Bol boy. Aslında kayrını seçecek. Gelecek atlasın. Ne Fatih'e? Hayırlı yok. Zaten ben 18 yıldan beri 64 Sotik ülüşçerini daha alacağım. Makineye gelsen yer yoktu. Benim için bir kadının yerleri var ekan. Bu kadar verirsin. Haydi hocam. Bana ne yapayım? Ben cemleri olacak. Benim çeşit mahallelerin çeşitmeli mi? Ben 18 yıldan beri bana baksın da. Siz maaşlarınız beni kayrıldınız. 18 Siz çayın yerine koy. Boşuna. Antek çayın. Bana bir çıkar şunu kayrıldınız. Yunus bir şey ayrılalım makineye. Kayrılan yok. O zaman
Жауына сөйлеп жазғанын білейік, мына кечеуін біз келіп кеткенбіз. Бұл бала бізге қайырма жазған екен, именно мага жазған екен, шу депутаттарға. Шундай жаңағы мектептің жеріне түшүндүрүп анан кайтып қажеті жоқ болуш керек. Анан кейін біз өзі шеше албайт экенбиз, биринчи кезек сессия кылууга деди. Анан мен ал кезек сессия кылгандан мурда мен элге барып, баягы элдин муну кайны мен чече албайм болсо биздин 11 депутатыбыздын колунан келбейт экен. Ушу элдин үнүнү калып, ушулардын бир муну кал деп сиздер мени жетишип кече күнү келдик бул жерге. Келип өлчөп, анан кийин бүгүн таза чаржайып болуп кетти. Бүгүн биз болгон эле жумуш менен келгенбиз. Ошону силердин акылдашыңар менен, силердин макулдугуңар менен чечет. Биз өзүбүз чече албайбыз. Мына бу жерде чаржайып болуп атат да, бирөөгө тияп сүйлөшүңөр. Бизге ушуну чечип бердиле, анан биз ошо сессияда салып карап берели дегенбиз кече күнкү келгенибиз. Максатыбыз ушу болчу. Жер адиси менен келдик. Өкмөтүбүз келди. Эми өкмөттү деле эртеден бери айтып атасыңар, кыйнап атасыңар. Бул балалар деле мына өзүбүздүн эле балабыз 2 ай болуп иштегени. 2 айдын ичинде канчалар кетти. Анан эми азыр ар кайсысын айтып атасыздар. Биз муну эле маселени карап берели. Анан азыр чындыгында дейби шубактылыгына эле кетип атат да, ар ким берде чечиле турган маселелер, чечилбей турган маселелер. Биз мына ушул эле жумуш менен келдик. Мына макулсуздар, макул эместер дейм. Бул ана мен кече туура эле мына өздөрү айтып, кече келип эле биз айттык, могу жерде эмне үчүн бири туруп койдуң. Али чечим чыгын элек, берилелек, элге берилелек, эл ого элек. Анан буну бекер эле туруп турсун деп суроону бердик буга. Анан ушуну гана чечип берели, макулсуздарды макул. Же ошо жерди берсиңер, мисалы, ошо жерди башка бирөөгө берилет. Анан жер айда мал сугартпайт, мал да түшпөйт, ушуну мал айдап атабыз. Анан башка макулсуздарды башка Анда барыңыздар биrbirinden oyuncudan ayrılsınlar. İşke gereği yok anda size geç. İşke gereği yok. Berikler, biriöөгө berikler. Dövmez. Barыңızдар oyuncudan ayrılsınlar. Gerek yok bir şey. İşte gerek yok bir şey. Sizlerdi oyunculardı boşver, anan gibi çıkarıp verirsin. Acı masada buranın bitmedi. Bitmedi. Abim uşaklardı. Hayır ortada var. Ortada var derken. Sen benim havada çıkmayın. Sen bir de söylediğin var mı? Bir kişi çıkanda daha 20 yaş geçmiyor. Bu bitmez. Anam böyle boğazın da formatı, cevormatı kötüdür mü? Yok, işkence berikler. Men sizga bir narsa aytib qo'yaychi. Men bu yerda o'ykanda Samar akalar bor keladi. Chaqirib ishlab keldi. Ministerga bu yoqda 6 so'ga bo'lib keldilar. Men aka biznesim bor, Xudoga shukr. Bari ko'rib kelishdi. Kelib tag aytishdi. Niga dedingiz aytdikchi. Unda men bizga yashayverdik. Men bu yergachi g'ayib ketish uchun kelgan yo'q, degan shekilli. Niye qanday shunday? Kelmeyle koymayın. Ne var bir şey gelin. Kelmeyle koymayın. Boşanma yaşayın. Olmak yaşamadın mı? Niye var mı? Ben cırmak yaşamadın. Yaşamadın mı? Ayağını saytmıyor. Men bu ayda tuğulu özgür. Bu menin ayım. Hiç kim benim ayıma gelmedi de ayta albaydı. Doğru. Men Pakistan'da şu yerden bilesiz. O sen giyinlere oturdun ana o. Acısını oraya oturdun. 5 gün öyle acısını oraya oturdun. Sen çıkıp oturdum o sol. Bunu gitti bu kançın getirdim ben geldim. Acısını altına geldim. Acısını size sonra geçin zaten. 96'sından beri imni özgür de ayırmadı. O ayın özgür var. Ben özgürden geldim şu an. Özgür var. Bu çok var. Yer taştı yok. Sen alem nedir mi? Ben Samstar'ım. Aksubar'ın alemi eski taştı. Samstar'ım. Senin koyulan bu ağzını yanında getiriyorum. Akeler sana o bak kitap kandaç 70'te tütün boş ya. Azı 50'de tütün sürüyor. Mektepte biz 12-13 baladan tütkenmiz. Azı 5-6 ile ertesi gün mektebine çağırlar. Elger meslekten azayıp bırakır. Cumhursun yokluğundan azayıp bırakır. Yaşlar Moskva'da tepki tutuyor. Özü Moskva'da, özü Kore'de. Meslekten Cumhursun yokluğundan. Oşulur cıkap yürüttü da sarı var. Oşulur kantip cıkap yürüttü. Cüsün oşatta. Ettep, settep. Karacanın ayağı oşuydu. Ayrıca koyup durup. Akça takıladı. Atenelerine salavatı. Ateneler anı bilmeydi. Balasına şaşırap anı. Aytpaydı atenelerine. Biroq men oşunda qo'rqib ko'rmasdim atam. Men o'zimdan migrant bo'lganman. Men o'zimda ishlab kelgan Rossiyada. Bilem aytdi. Mana Savrakeda bilet chaqishib borib kelgan. O'tgan kecha aytayotgan. Qanday bo'lganligini. O'sha aytsa Qozoqdan meni qanday bo'lganligini. Endi bunday. Qo'yib turibsiz, ayağını saytib qo'ying. Aytib kesib qo'y, ayağını saytib qo'ying. Bunday. Men bu yerga, men jana so'zim boshida aytib qo'ydim. Men bu yerga yoshlar yumush bilan qamsizlayın dedim. Yoshlar ishlasin.
Mına men de жазып атам. Ар бир өзү 20 миңден жок деген айдап аттым ушул жерде. Мына чыккан продукциябыз болсо, алуучу адам турат мына. Бүт биз заказ кылабыз, силерден чыккан продукцияны биз алабыз деп, кызматыбыз даяр болуп атат. Бир иштей мындай өсөлү да, алдыга жылалы да. Бир 5-6 эле адамды мындай карай берели, 50-60 кой айдан адамды же 500 кой айдан адамды. Мен буга чейин, аз койдуңуз, мен буга чейин бир нерсе кылбасам айтылат. Сен кылган эмессиң, сен буга чейин жалган сүйлөп кеткенсиң. Айрымыңыздарда бирөө барбы мага ушу жакын берген айырга? Мен менде чыккылачы. Бирөө айтылачы. Эмне берген бердиң? Мына 300 миң сомго чөмтөмөн чыгарып таза суу кестердим. Фермада мына фермада отурат. Буларды ичасызбы? Жок, мен чөмтөмөн чыгарып атам ал нерсени. Ойлоп көрсөңөр. Моякта өзүм чыгып, прожекторларды эң биринчи нерсе чактан мен таккам. Өзүм чыгып тамдым өзүм карагай машина. Мен айыл дегенде мен болгон мүмкүнчүлүгүмдү аябайм бул жака. Ана силер оюңардын баары башкада. Кече мен айттым да. Атын айтпай элем, бир акеге айттым. Могу жерде 400-700ге жакын амалак келип атат, Кудай буйрса. Өсүп жетилсе, ушунун түшүгүн эл көрөт десем, ошол аке айтат, кантип элесең ошону берип коесуң депчи. Анткени биздин аң сезим ошондой да, биздин сезимибиз ошондой. Эч кимге бир бербеш керек, өзүбүз баш майыш керек. Кичине мындай эл деп калчы бир нерсени. Кененирээк болчу нерсени. Эл деп калганбыз, бирок сага окшоп. Seni kollayız. Sırtlarını var için. Boğulda özün geçtiğini aytpay. Boğulda jerini alıp koy. Onu hocalar aydın ortalığı alıp koy işkılarım. Kendine arkadaşlar. Aydın etmene misal için olayaklı yerler bolsa kim yok dediler sana. Sen barsın komisyona takımın kurulu alıp koyun da agorotun torok koy taraytılasın. Oşa kaçmış kaladın. Sen almayı Türkiye'nin hakkında. Bu adamı Polat sana veriyor mu kalacak? Akıl talasına diyorlar. Sonra ha sen bu takımı takmadın. Agorotun torok lazım. Ana yok. Sen hakkı değilsin böyle. Monday bo'ladi. Agar bizga hökumatga qayrilgan bo'yicha aytib o'tmayman, mana 2 million so'm o'z savatdir. 2 million so'm vaqt transportga berilmoqdir. Ana bu qayrilmachu ishxonasilarda o'sha yerga sanab turib qo'yim dedi. Ana qayrilishni aytadi men sizlarga. Ishxonasalar 30 o'rinlik yurish o'rni tuzim dedi. Men bilan baqqoldan men сөйлөшөтөм, гранттын qaytarib bize başım. Demek prosentin жылга 100 миң сом мектепке айлык өткөн салып берем болду. Анан я мен бел чыгарам болду. Анан мен айт ал жерде мен барып кайын көтүм, кайын айдын эрмени чечени просто салайын деген. Биздер отуруп ишкана салганда биз колдоолорду бизде берип койдук му? Негизичи биз элге чыгып атабыз, элден сурайын, элдер теңдери эл силер кол силер өкмөттөр койболду деген сөз болду да биз ошо элге чыгып атабыз. Ana başında da ошол болду, анан келип болотке келип калды, жак келип калды, баары ырчы болуп кетти, эч көрө алмайсыңдарчы. Ошол ошо ишкерликке эмне дейсиздер, ошол эле болду. Sen özün adam olsan, nakşı olsan, şu bismillah söylüş, başka oturmadan ayrılıktan söylüş, şuna iş koyun otan, bana çeyrek boşaydı, bana çeyrek. Boşuna iş kal, sen özün var öyle kolunu sallıyor, bütün sallıyor, şuna iş koyun. Şuna iş koyun. Sen ağzı silah alıp yerine Seksiyonu aytmazsın. Seksiyonu aytmazsın. Seksiyonu. Seksiyonu aytmazsın. Hem okumuş. Aytmazsın. Sen karşında adam ben adam olsun, adam ben Alda kalsın. sözü boş başlayıp Yok sen zaten biraz adamlar. başında ben söz tutuyorum, bu da hızlı hareket ediyor. Bunu var mı? Başkası özün. Yok. Ben alsam seçkilerim yok. Bolottekin, Savraken bir söz. Sen aytmam, Bolottekin jeri samimde emes. Çok. Anda boyun çıkıp ketsin de nasıl Ana bakıyorsun? Al, sizde jenis olur.
içinde değil durat. Sizin bakın. Ne bundan kalçı. 419 kontum 030. Ayla gelirse eski bir Kedim ne yedi bozuk olur. Ayla bu ataca gelip Mehmet'e no gelin. Hayır gel. Hayır gel. Ya Mehmet sen gidemez yok bu gel. Sen var. Kaç gün. Tamam ben niye gidiyorum? Ya ben sana gidiyorum. Ya hamdere bak işte. Ya ben yok. Saat 4 korkma değil. Merazı daha ayıp koyuyor. Mektepte yaşadı. Yek altı olsun. Yek altı, yek törtü. Diğeri gel. Yemi canavice. Ayda olacak da. Yemi Transfer başta boldu. Bolgon çok diye bu. Ya bolda kandan olup kuras kararlı. Sen yerine niye bilmedin? Bere kalacağız. Adrake. Ne de kurasın nerede? Adrake. Transformasyonlar bizim oyunlamız. Arahim çıktı gösterir. Biz suçluyoruz. Biz kalmayla transformasyon. Bizim oyunu tutamıyoruz. Biz milletimiz evet. Mal su içip alattı tak ayardan ama agrotuk koysa. Malın taksın alattı. Yıllar çıkıyor. Hamda çıkıyor. Bana bileceğim. Bana iş gereği yok. Aynı gereği yok derse bana bayılıyor. Ben zannedip takıntım yok. Ben sistemde öldürmesi suçlamadı ve ilişkilerini kolda bırakıp kendisini hayal olsam. Anam salavu. İsterim bakım olursa tarafı yemişsin. Ana sistem böyle. İçara sistem yemeğini isterdi. İşte ayıpmazlar. İçara birimizde yere işte olur. Birimizde caman görüşürse olur. Anı beni araştırmazsa, beni de araştırmazsa aranızda kaçın. Ne gidecek? Aslında alday vakta beni de çok konuşmuyor. Beni de cakta geliyor. Bir koşmanı kanday bulakta sonra değildir. Gerek dedektir, gerek köpük geçecektir. Arka takma istediğin takma hiç buna yok. Olmaz sağ ol. Kendi görünmüyor. Aldım benim ayrılıkta apartlarımı bağırtım, gelacıklarım, sülüşodu. Sistem ne degen bıtçık, ne gidici. Birinci var, birinci çok, düşmeye kalan. Emmi uğruna bütçü, yeni var, emetsek boşazok. Ayıp başlarına kaydı ol. Sistemimiz var, takta çıkayın. Özüsüz takta olayım mesela. Sistem kaybımız, kontrolümüz belki Orman yeri olsa veriyoruz. O arada yok çelişmiş, bizim çelişmişke tabi yapayım da. Karaştık görüyoruz. Hayattaki kontrolünden geçiyor. Hem o bölümde yaşattığın tegelikli var. Çileğimiz, dişliğim olsa aravuz. Yok olsa koş veriyoruz. Ne o? Başka yok. Başka yok değil. Biz katıp da veriyoruz. Boşun bize başka yok. Yok hem açık çeler var da o anda yürüyüş kalan. Yedim var da yer açık. Ben o gün çeleği istediğim boşuna unutmayın. Haklıyım dedim. Aslında zayıflıyız. Gelmiş. Bu mesele boşan vakti bölgün vakti. Kimge kaçı yürüyüştüğü gel. O şeylerin var bölümün mü? Bölümün Usta gibi castlar duralım. Bu arada boşan çekişini aldın mı sen? 4 kişini gidip 4 can aldın mı? Yok aldım. Boşan da paylanma yürüdü. Yürüyordu. Aldım. Paylandı başkanım. Yok hem paylanan düzeyimi alacağım bir cak et falan yoktu. Celoş komşu gibi de sen Azerbaycan Bol cebasını kubede 4 kişine.
Biz ökmetin kağızından 3 kişiyle öyle aldım abi. Yok, emin bir oksijen şu Cengiz başında biliriz mi? Biliriz mi? Bile. Cengiz kardeşim. O şey dedi, Cemil'in bekledin de sen Cemil'in Çok çekin. hoş. Baktalarla uğraştın mı? Sen cahilledin aynı ökmetinde. Bu kaçın muhtar olma şu. Bu kaç ayın dediğinde ateşkilik var. Allah'ın cenazesi mi? Ben yenim verdiler. Komşum böyle. Uyuşturup ayını neyini koymayın şu caz alıp başlamandan beri uşul masaleni çeçe almaya tosta biz ya zamreke baş bol barkın başından başlap ne eğimi için müzgöçeyim ha uşul masaleni çeçe almaya tosta uşul masaleni özü ırtırmaklarsa bir çeşit koyacak kanday bulup ayında negizde ayındasın 500 koy aydagan 50 жылкы 50 уй айдаган байкелер бар ошол биздин айылдар биринчи салып берет ал же жол оңдоп берет ал же суу чыга берет ал бизге анан кийин баарыбызга биринчиден ушу замбырекени колдойм 20 сотикти жана жерден бөлүп бересиз атат 20 сотик арендага берсек келатсы анан 30 балам ошол камсыз кылып жумуш кылат жумушка камсыз кылган болот Biz yaşta koldoyuz negizçi. Ana sakallarındagı akıl gelmişler. Anam bizim dilerine yaşka çeyimler. Yazınlarlar. Boz eti geldi, kayın tegildi, almatı geldi. Biröz parası yardım verdik mi? Ha Zamreke'nin özünü tuğanlara, özünü Barus'a çalıp ayıttı, geldi, yakın verildi. Ne sebepten canım veriş gerek? Al diyorum. Na koldoydu. Al diyorum. Na koldoydu. Biz komentar. Bak şimdi yerini alıp koyat 30 satayım. Üstüne yastırıp. Ayıtçı bak. Yetimlerin yerini alıp niye kadar? Ya yardıma gelmeyin arkadaşlar. Kim sormadı? Zamreke varız kayınlar. Kollop жүргөнүбүз буга чейин эле. Колдойбуздагы да жеке ишкер 30 киши 30 баланы ишкана салганыбыз жакшы идея да. Анан ушунча эл үчүн күйөт атасыз, эл үчүн неме атасыз жана сөзүңүздө да бир неме кылдым. Немеге өзүңүздүн бир жериңизге ылайык койсоңуз болбойт беле ушул ишкананы. Men жаңа сөзүм эсине айтпадым да. Мен сатып алган жер алда бүгүн талаш жер. Бирөктөн айыл ушуну айттым. Бiri 6 eker da, biri 06 eker. Eğer erten günü sottu, jana men satan jeri bulup alışım mümkün. Alışım mümkün. Hakem 1 alalım diye. Erten bulup alsa, men sattığım sözüm getip var. Düşünüktü. Düşündüm. Anam ушунча элдин баарын өзүңүзгө каршы болсу, өзүнүн айылын эле кылдыңызда экен. Кийин келечекте сиз эмеде жооп кеңешке да барып барышыңыз мүмкүн да. Жок, коруп калды. Неме жана кылчоло деген неме түшүрбөйт белеңиз. Ben экспертман. Бере салыңызбы. Эгер ушу айылдын өзүнүн айылыңыздан колдоо бербей калсаңыз деп атам да. Биринчи ушу айыл менен биринчи неме болсаңыз, айылдын элдерин өзүңүзгө каршы кылбай. Мен сакатамын айттым эле го, мына 3 жыл жок биринчи келип жерди албай туруп ушу айыл менен чечкениңде, мына айыл менен биздин сүйлөшүп, бир жашка бир сөзгө келгенде муну элчир болмок эмес да. Başında bayağı rahat bir yayın açtığına kadar. Кеңешеге Мырзахматов сүйлөп бүтүрбөйлү кеңешеге. Мырзахматов сүйлөп бүтүрбөйлү, койдурбайсызбы? Бөлбөйлү, оюн бөлбөйлү. Сатып алган жери эки гос аттын барына бирөөнү кылып, бирөөнү жаша. Büyük sister çıkardı ya. Ya. Turist olarak geliyor. Yok aytpayım, bu evin çeçilmegenden 20 so'm kele maqul bo'lmasina o'sha kerak bo'ldi desa kerak. Berib chaqirdim kelganda. Buna eğitim olmasa başlarım aynı konuşuruz kanatımızı benim de işleyeceğim olsa. Ben o şunu işlerim. Eğitim olmasa, gençler
Erten ben şu yerden hızlı uçup çıkmadım da. Onun için yerge savayak dedim. Ana erten ben zamin diyeceğine bir koyup dedi söz. Erten bana yeri çöz bir söz. Bir aktörayım da çöz bir söz. Gösterle çeşitli koyduğum için. Любое жерде стройканы, мисал үчүн, башка мамлекеттерде поливной жер болсо, аны поливной кылып пайдаланып жатат. Башка багартуу, этектерге стройканы баары жакка жатат. Башка жерде. Анын алды деген ал поливной жер мындайча байырча стройка салган. Анын стройка Men ekologiya berishga bo'ladi. Ekologiya berishga o'shanda gazetdedi. Buni bir necha to'yib quradi. Ekologiya o'zini aytdi, bundan 50 metr yo'l dedi. Bunday bo'lmaydi. Даже to'yib turadi dedi. Bu aytdi, bu yerda to'yib qoladi. Mana nima? Hozir siz qancha qurishtiradi 50 metr yer. Savake. Özü çubuğu. Bolsa çekmedi sana. Ekolog nedir? Ekolog Musat Belevi. Alsa böyle tartışmasın. Belevi bazı çeşitleri mi? Başkalar diye. Arkadaşlar koyuyorlar. Başkalar mı yok peki? Koyuyor. Çatı. Sonsuz kadar. İşte burada koyuyor. Başkalar mı yok peki? Buradan bitir diye. Hani bu cahitçi olmuyor. Cahitçi. Cahitçi bekliyor aslında. Cahitçi kapatı. Soytarıdaki kapitalizmine bekliyor. Bitirez olmasanız var deydim. O strojkasında cahitçiliği uçak yok yerinde. Yolda turak koyuz cahitçiliği, turak koyuz. Yok, ben de yolunu taksadım da. Yol kapsa yol barca çok oldu, barca çekmektir bu. Bakmışlar, kim bakmışlar? Bakmışlar, oğlu dörtte çok da ayıtsın. Bol. Sen sağlıklı beni geçirir mi? Karşıda kolu Salmasın gibi kolu Ya sen salınmaz diye kol götürüyor da. Kol götürüyor da. Salınmazsa. Yok. Sen kalbe salınmazsın. Sana cimma sökte salınmazsın. Kadra şeyler. Yok. O sana ayı bakma. Mofun çeşal bakmaz. Sistem düşünüyorsunuz ne için? İyi. Siz alkol satmamına düşünüyorsunuz. Kurun diye sen daha fazla boşa korkmaz. Oksasları. Kurunca, oşol gerçekten mektep netegi жатқан деді. Айдалмаған жерді, айдалмаған. Еш кім қызыққан емес. Дөнер жатқан деді. Азыр эми Замиреке саламдап отур, эме саламдап отур, жумушчулардын түзөмдө атат. Эми бул салымдоого жакшы негизи. Анан ошол эч ким ушуга чейин таанышпаган жерди эми ызы чогулуп атыр да, мынча айдан мына салып эми туугандар бар, эмелер бар, жаман көргөн, жакшы көргөн ачык эле да. Салып ошол жер мына 20 сотик бит. Мурун ушуга чейин эч ким таанышкан эмес. Мурун ошол жерди ченетип мына ошол убакта салып албайт эле же мындай болмоштор болмок негизичи. Анан бирок ошол жер азыр эми салам болсо белгилеп турган болсо мисалы бул эсил азыр экологиялык биги бул деп атат, бирок бул Замирекенин конту болот, өзү чечет, аны кандай кылып чечет биздин башыбыз оорубайт да. Өзүнүн проблемасы болот деп болбойт да, Торгону саппасак болот. Сүйдүр анын үстүнө. Ошо директ топ жерди берди. Берди. Казакметке чыгып атпайбы, казак алмайт. Нат берди. Акмай өчөт чыккан жерди. Мына казактар баташын өчөт чыгат. Biz azır canım. Başka. Savake. Savake. Siz
Hangi çekiyor? Ya cimrek sot sapırset bol. Yok, adam açmayın toplu. Aç cimrek sot. Ya cimrek sot adam açmayın mı? Sabır. Bana uşa bergen Hadi tozup durmayın. Tozup durmayın. Al арендада, ал аренда, кандай түшүнбөйсүз, ал аренда. Жайыттан арендаға алып отур аны. А бирок бу жерде азыр башка 20 сотик жөнүндө сөз болуп атат. 20 сотик жөнүндө сөз болот бу жерде. Bakımdan götürülür onlar. Karşıdan bari koşarsın. Karşıdan götürülür. Hem karşıdan götürsün kaçı çalışıyor. Karşı yok. Kalıs var. Эми о айыл башчы не болду? Ошондо кош коюштар көрөлү. Кайрадан эле чогулуп өстү. Көрө эле. Чында туруп. Eken gazı çok bal koyunca. Yani Yo salkol yerden yapraklar uzaklara ayıp da balıklar. Balık gerek yok. Böyle yok hayatı. Buna bağımız bağımlı kıl. Gel sıra. Kardeşim arasın başı. Salayını ya. Nereye yok? Nereye yok? Argument edersen argument. Gençler. Argument. Ver. Koluna gelir ver böyle. Al üstüne alışsın baş vur orada. Yaparız. Üstüne alışsın baş al. Ver be ya. Ne çok da ver be. Ne uçun 15-16 üstü çok da. Ver böyle. Oldu. Buna diğerleri ver.